Long Recreini Sarabia Mai TDP Atumpen Karbi long ria hoi long chon ke somasai kedeng Nijang Karbi long charchim po rongari soe jang atumpen kachari pon cleared up club indeng thongke pra trok abhang ke thegani katalon Shillong along Khasi Student Union lapen Northeast Student Organization atum kep ke kham khe asai along Shillong Karbi Student Association a hin penta kache songdun Karom Karbi prime time than bang nili sami Monica Milikpi nom birtang tonpen arjek tha Long Recreini Sarhabea Maya TDP atumpen chapatir pipon si Karbi long ria hoya long e long chon ke somasai kedeng la so long Karbi ri choram sing rong hang lapen chin thong rong bong amri rong bong rong hang rong bong habe pinpo rong asar penan parta ong dongara tum chetong dun si long chon ke tang det pen puthot no thong terona long Recreini Sarhabe amai pick up pang cheng pona birta non he jong card news sa hemalo birta pali Labang so amai long alhi sarpo man pen Karbi long Thomas Council EM Rup Singh Teron MLA Dr Man Singh Rongpi lapen KCS samai pu Chandra Singh Kru KKCS Kongchun Bangsar Kru di so an parta ke thegiding atumta chetong dun la so amai long Karbi long Thomas Council EM Rup Singh Teron pen Karbi long ria hoi ka cherai kom jialam ardi do jot pen than pachini pon lapen rada theng no lam chak chipite kan MLA Dr Man Singh Rongpi ta penangan Karbi long ria hoi ke konalam pu thak ning je pon Karbi Richo Ram Singh Rong Hang Pen Ham Phang Song Doana Phan Chuning Ripon Karbi long ria hoi ka cherai kom je phan lam the paklang pondo lapen Karbi long ria hoi tin along wai song terang kumlin prap jin pen ke parja pon ji phan mayang no Karbi long Thomas Council EM MLA tuma phan pachuning ri pado Kado kawe sumsia Karbi ara doan Karbi long ri cherai kom nang ji ham phang song chapatin te pin pen la so sai deng pon nang ji pusi pachini lapen long Recreini Sarhabea mai kongchun bang lapen mai phu tum penta penangan akenang sotlam the ningje palang turo di tum ke pokok pokok long tong di chu ke the tum dai se ak the na chi so long tong bang ke la bang ke jai dokta ka pipul pedar ke long le depo la ke pipul pedar pote la pakai tum ke chu ke the tum da la pakai koma ba pipul pedar bang ke la pakai kang sai tu ke do na pokok ke tum bang long re de pe gali me long re to jare kom chi son ke si Karbi tum di chu ke the tum pra ta so isa rondo la ro te jabo ke bang pijana bang ta itum dogre adoy hoi ta so long bang long chong alok tin tan tu bi me nikan sia se ke pi ponjike di chu ke the tum sarong tong tu la to ni kan bang ta pido panyi pala tu matha pondo ta jadi tum katu ke rada tum ta so tama saya dong le tum kera turun tu napo la pen nota churup pik lo la dak arada tu pan alang tum Karbi di chu tum sarong to pe la da lo lo na pu ta na tum ka chera turun tum ka chera turun pan jadi hin sar dong to bas konsep yen batalang tu pan churulo ka churu tu pakai itum da sarong thong ka chari pon ke ke ding tum pe ri do ke ding tum jen thong rong khang la pa bi ke the tum ta alang tum ka bori pe la to long long tong e pa ni li Karbi long to bas konsep yen sab ane ka chari batang pan churu si pe ni lam ke ba ka ni pa si Churchim cleared up club England thong kebra trokom hang ke thegarni narlosni sayang deng pen Churchim rong bong kapathua klamalong alira champen kapado pono birta phaikuni ni phaikrener kepani West Karbi long kheruni pen birta palin Adaba por pen mai long klim somar sor lo pen korja to phan ason kapathu ka chipati padopon la pen Churchim rong along loke the bang phua phan o somar ka chilana pon ke cho Saikatiki ki hung la pen risoe jangang bonga oradur ki menai to phan nong ipa jirpon lapu rada mai pikapa do pon along alhi sar po man peng pen hamren langteng asai kam sai phu chotro pator hamren residential headmaster ren sing rongpi card news deputy CEO biren singh hi la pen pherang ke mohon teron atum chetong don club mai phu mohon ti sopen kachari pon amai along kongchun bang ronjon ti sopen dengpon Karbi anutin aningang thinalong tadu Athema cetan lo blo de kaita ji ning hang kala puson pula bang so ke mang bang dunang ji la hello la LP school ang benga hot kapacharli nang ji ilitum kachirap chetu du nang bang kenang so kopia porsi ilitum warsai bang chu anak tati kopia porsi ilitum inde tati non ke kitum kachinia poru school kachi hungaling pokali
Shillong along Khasi Student Union lapen Northeast Student Organization hin pen phaiguni ni phai krener keper ni nar lopor phai kre hinia por malong pen Citizenship Amendment Bill ke kham ke kache song along Karbi Student Association Shillong hin pen ta kache song asai along dodona birta katnyo sai hemalong birtang pali Labangso amai long kache tong dun prek jam hampang pen stamedo hampang tin pen ta inudinut lam theke jai patu alang litum pen ke paputhak klar dak pen ninjerinti la so bill ke isi so luk sodak ason lola pen kadogove north is adang pia long ning isi arja pet pe prote ime thalong rilong pat jutang jupat elami ki la pen hebir kok popusi ninjerinti SKC pen sitame chomi chun ba mos rong hang pen kepa puthak lam the jaidon jongsi ili ning isi dote la pen arja thip the pulote Karbi khai ke bir kok chenampo Bangladeshi tum jongsi ndore sahawar nanglut pamelo pulote Penanga khe ke malom so ningkan pen weirdet polo pen Karbi case name la song bong si dodun po Central Government atum kopi kamat ha pen si la so bill kapachon lo kopi aron pen si li rada phan pachini ne pin pen la pen arjuje pin pen leke claim lo chokche lake Northeast ar loke do khe pawir nang pusi ke claim lo il do metha ot la pen aron do metha ha war lo kereng long nang ji kopi a theke do si ili tuma phan nang kapasik sak lo puselang li hin penta ningje don Hindu along ri paman nang puke ri tum che don dun de athe ili Karbi karba ga sota me thanga nim rokom do Karbi tum ke Hindu nim rokom le kirim kali lapen e paman lap ji puke kroi kre lapen kroi nang ne pusi bangso mai long ke jai pado ponwinti non malom so por phan birta moin to paisna Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia, Difu Road, 782482, Karbi Anglong, Assam. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kemi Kipipon. Lasi lason Warsai Kemi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kemi Laki Chiklu Jontro Pan Kapamala Seke Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen Claret Unisex Beauty Parlor along Patebok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini Lethodjia Pan Laswa number 600-121
3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic a hormonang litum ador kijum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen varsai kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake fridge long aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikjim lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Apulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Karbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Pibrat Birta along Wang Twiglo. Langkangram LP School ki duki sunga puthak UKS duar bagoria ro tompem patirpi ponsi chinki chethana jamek phaikuni ni phaikrener keparni kapadopon birta card news sai hemalong birtang pale Labangso School Government Pen Thanbang Kawe joine SMC President Tapon Tokbia Sopo po phansi sai jogje School apeno somar kaching hona joine Thanglat Government Pen kelong awisita alang lichepaduk pen si School somar ke kaya tengsi parenglo Labangso kaching wa long rongara tum chetong dun lapen la haya ki sunga putra Karbi lo termas council hin penta kelang caria kenang sot putra rongara tum pen kaching ri padu lapen ke bang jilang apor hut ke rongara tum pen labang so school of han kelang cari duna kenang sot pusi UKS duar baguria ro tum pen chuning ri teka asi so school ri reng ko ye po nang li president hoi pen ko pli avar sai ma semila ciprion thoma nang li borin lo mat ni lita cima thalo ni supo lagi manta he thaglo masila ni supo phan bang si lanang ciprion thom ke nong nam do nam nai kami sumar bang thang nang si non to phan bom lo asi lam pen pulo la kadu we eri tin po do we ta salam bom lo masila tang lo tin si en po parn si khobor pilo la sila exam ka tu kita kai ting men top po nasi mala mo result improve ka tu bi bang ka hala sian si tun bitong phan ko ne ke ki del hai tala tu kon bang la improve ne dei nati ala kar ka de po la result ka tu bi bang improve ne ka tu la question paper ki check ka tu bi bang ke thek dai po tan ko improve bang ke teacher bi tu ne de po la halam tu mo bo inang sinang tu la si pathan bom la somar phan nge Anparta tapon tobi chiklo jonwa bainong awipin aning kime pen lapuan ka chepadu ka poduar bagurik UKS atumpen ningkang sam nong nampa jerji puta pachini te kampusi duar baguri UKS ro chunbang Royal Sonterang pen than pachini Hauraghat along Tularam Senapati Akumlin Parjap Nangji Hauraghat Sub Division along Sopi Hauraghat along Tularam Senapati Akumlin Selam Nangji Puhang Sipai Kuni Nipai Krener Kebar ni Karbi Anglong Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia Phan Epak Pinpur Lopajir Pusin Nilitumalong Birtang Pale
Dimasa kacaria purkimo phara long kacirap kido tularam senapati kumnin haurakhat rong supia long parjap nangji puke hang padosi 1000 Progressive Society Karbi Anglong District Committee pen pre-creaner kebar ni Karbi Anglong Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia phan epak pinpur lo pajirda 1000 Progressive Society amai pu kongchun bangla penari sangho tumsila so pinpur lo Deputy Commissioner Sai Hemalong damsi pinpur lo pajirda Karbi Prime Time Bangkela Ponsi Kang Tan Painglo Dumithak me Kurang Tu